Dia malo karena em televisão no semen ma Cristo hadomi. Agora dá kamu to kohau e a paróquia Laleia e a gruta Nossa Senhora Imaculada Conceição. Malo será? E a fata ni dane hau hakaraka tu convida maluk saran sira. Maluk sira hotu nebe bele acompanha. Ita ni reflexão hamutu kidane. Ita colheu itu ang kona ba epifania. Epifania momento ida nebe liurai sira hosiloro sai. Mai tu cultur pode adorar Jesus e a presepe balai. Molo kita totama bang neba primeiro ita hare lia fuan epifania ka teofania. Antigamente, lia fuan epifania, e ma usa ho de dehan, kolia buat rumah kona ba, liurai sira, e ma bot sira ukunai sira nebe, sira la subar sira niani ha palácio, pelo contrário, sira hak basic amba sira nia povo, manifesta sira nia atenção, sira preocupação ba sira nia povo. Mas becos mai lia fuan ida ne, foti ba vida espiritual ho de dehan katak. Epifania e teofania, a tudo katak maromak rasik. Ida nebe bot hoto ni nain, ema ni nain, ni la subar ni an hela lehen. Ai be pelo contrário. Ni hakarak manifesta ni an, ni sai ema, hak besikamba, ni ema sira, atu hatudu katak ni ala kohya ketakan, osi ni ema sira. Tamaluk sira, epifania, além de maroma katudu ni an, ba ema liurai sira, ba ema boot sira, mai bemos katak maromak sai ema. Ita hoto hatene katak Natal ne encarnação. Emmanuel. Então maromak sai ema, ida ne manifestação maneira nebe diak liu, nebe maromak usa, atu bele manifesta ni an, atudu ni an concretamente, ba ema sira nebe maka moris ia mundo ida ne. E isso de ita dehan katak epifania. Agora dá né quando ita celebra tinan 2019 epifania, monolos ia dia 6 de janeiro. Então epifania ita bye ita hatene katak epifania haturu katak liurai na entolo mai hosiloro sai, mai hosirne presente, mai tu cultur pode adorar Jesus Cristo e a presépio balai. Tamaluk será? Hoida ne, ita dehan katak, além de ita tinan, ita sempre bolu dehan katak, loron liurai sirnia. Loron nebe, liurai sira, hare Jesus ne fito, sira husu tuir, e sirnia fatin, e fitun sai nudar orientação, nudar matadalam nebe, dada sira, lori sira, hosti sirnia fatin, ida, hosti sira nia, trono ida, e sira mai toia presepe belém, mai hasor Jesus Cristo, nudar, moris nenain, nudar liurai hotu nia liurai. Apa ne maluk sira? Mai ta reflete de dia. Epifania ida ne? O de buka compreende de dia. Epifania ne sentido, mai ta ne moris lor. Hanesan ema espiritual, ema religioso. Katak ema nebe moris o espírito, nebe buka maroma. Nebe ne viagem ne peregrinação, laos viagem peregrinação ne mundo ne ramata he mundo ida ne. Mas pelo contrário, iha mundo ida ne, mas be nia buka hela nia nain, tamba nia mai hosi nain ida, ni moris e mundo ida ne, nia la bela hela hak mata kela det, hanesan ema nebe nain la iha, hanesan ema nebe la iha futuro, la iha objetivo moris nia, tamba ne epifania, kohanu in maita katak, maroma katudu amba liurai sira, Jesus haturu nia amba liurai sira li husifito, unemos, Jesus lao satudu amba sira de. Mas hatudu amba liurai sira, sinal kata hatudu amba povo hototo e mundo reclar. Ba ema hototo e mundo reclar, la interesse ema nesrani católico ka, la austrani católico, mas de maroma ida deit, maroma kakar hatudu amba ema hototo, liu hosi ni encarnação. Maroma kak basic amba ema, hatudu amba ema, pode sai ema, kanesa ema bye, atu mori samutu ko ema. Emmanuel kata nai hoita, maroma koita. Mai to to harete ni mursloror. Maroma klah ketakan husita, maroma kamutu no fatin hoita, maroma katuduan ninian maita, liu husi maneira oioen, liu husi nini encarnação, Jesus Cristo, halo ambaima, maroma filho encarnado. Dek maluk serang, ita hotu atene katak, epifania.
Cristo hatu dunia ba livrai sira. Maluk sira, buat nami ita precisa harema kida né? Ita hanu fila fale. Katak livrai sira é uma bot. É mas bem com povo, o poder, a confiança. Mas bem, ita imagina o insama que livrai sira na em todo o silorosa, nebe representa na yulun o nação sira, representa o povo outro e o mundo rai clara. Hare Jesus Cristo ninha fito. E ema ia Médio Oriente ou ema parte Jesus Cristo ninha rai. Ema será memória sobre Bíblia. Ricuso em boa tira basira maca Sagrada Escritura. Então buat bar sira descobre lê Sagrada Escritura e buat nabe maka hose beyala sira ba geração fon sira ba beyuan sira hatene kata ia Bíblia dihan hela quando maromak haloamba ema quando Messias tama he mundo Salvador tama he mundo seia sinal mak saída nine fitun se hatuduan ba livrai sira ba ma bot sira ia quando fitun nene musu ne hototo hatene na kata Messias mori só na mundo, Salvador tamo na mundo. Tamba sira hatene nani sela kona ba Sagrada Escritura na mensagem ainda né? E sira fia kata tebes não né? E dane loran se acontece. Sagrada Escritura ne lian, laos lian narnara nebe maka kolia mai belai a realidade lá. Tamane quando livrai sira hare, sira hetan. Jesus Cristo ninhe fitun moço. Sira começa a liga ho Sagrada Escritura. Sira bolo malu, sira visa ba malu hode deha kata. Ita lao tok ba hare, lao ba buka tok. Tamba tuir Sagrada Escritura, deha kata. Quando fitum bo tidak moço, ne kata Messias tamona he mundo, maroma halo amba ema. Então, livrai na entolo bolo malu, sira convida malu, sira lao ba buka Jesus moris nebe. Livrai be foi moris ne e nebe. Então malu sira Ito hoto atene kata, quando livrai sir halibur malo, sir hahu bokan, fitune lauluk, haturu dalam basira, dada dalam basira. E sira babuka livrai Herodes, livrai Rainain, e tempo ida neba, por husu informação. Livrai, kosokoam be foi moris los e nebe. Mai beita atene kata, livrai Herodes, neon fuer, laram fuer, nia, a carga aproveita, tá mas nem mas fora quando livrai na entolo, mas usa informação bania, nem hak fora kata, e livrai ainda foi moris, impossível, livrai nem é uma boa tola, mas foi sai livrai, mas bem ainda nem foi moris, livrai ona né, ameaça boa tida bania, tá mas né, ni haruka é masira, lá hamuto com livrai sira ba Belém, pode buka hatene de dia buat hoto, sinal hoto quando ba kosokuan ida né, ni haruka ni fora, atu ba for hatene fali bania. E nia boso kata atu nia mos beleba adora Cristo, adora Jesus, livrai, hanesan livrai selo, mai belolos ne intenção lá satu ba adora. Nia intenção atu ba ohotiha hala contiha Jesus Cristo, tamba nia la contente o Jesus ne presença da neve se coso quan hela livrai, satam bot mai ne livrai selo la folim botida. Tamaluk sira, ita buka hatene de dia, quando vai dane, ita se lê Evangelho São Mateus, capítulo rua, versículo ida, to sanulo resin rua. Ita bale hamutuk de passagem evangélica idane, atu ita bale hatene. Jesus moris ia Belém, rai Judeia, ia livrai Herodes ne ukun. Ia tempo ne, to ia Jerusalém ema matene balo, mai husi lorosai. Sira husu, judeu sira ne livrai be foi moris ia ne belos. Ami harenia fitun iha lorosai, ami mai tukutur hanai bania. Rona tihene, livrai Herodes no cidade toma Jerusalém nian hak forak terteves. Halibur tiha sacerdote ulun sira, no ema escrivam povo nian. Livrai Herodes husu basira, Messias sem moris los iha nebe, sira hatam bania. Iha Belém rai Judeia, basa profeta hakerek nanis ona dehan, o Belém rai Judá nian, e cidade babot sira led Judania, laos oma kik liu, basa hosio
mak se moço mai ulunida beste tau matan baha o povo Israel. Nune Herodes haruka bolo subsubardet ema matenek sira, ni husu basira. Saloron fitu ne moço. Afoi ni haruka sira ba Belém dehan imi batok. Imi se husu tuir de dia konaba kosokoan ne. Hafoin hetan tihania mai fohatene hau. Atu hau mos beleba tu kutur hanai bania. Rona tiha diurai sira mos la ona. Fitu nebe sira harei halorosai la uluk iha sira ne oin to fati nebe kosokoan helaba. Hare kona fitun sira laran hak solok boot. Tama tiha hiu malaran sira hare kosokoan honya inan Maria. Hafoin sira tu kutur barai hanai bania. Loke tiha sira ne aibalun sira hasai bania. Sira ne buat solo. Osan mean ayuen morin homina morin. Maromak fomehi basira atau sira fila basira ne rain liu hosi dalan selo. Oleh sira hanesan evangelho baita foi no rona hak tuir katak liurai sira na intol hosi lor sai mai. Sira bahasoro malo ho liurai Herodes. Mai be liurai Herodes ia plano a ia hanuin a ato haruka ninia ema sira pa buka descobre de dia Jesus Cristo buka hatene bototo kona bania foi mai fila fale fo hatene bania atu nia bele pa buka dalan de oho de halakon Jesus ne vida tamane maluk sira ita rona evangelho ne katak quando liurai sira bato tiha iha bele tamba fitun maklori sira to hen ba sira hare realidade sira hare Jesus Cristo iha hela presépio iha balada han fatinida sira hetan mos na infeta ho San José hamutu com Jesus iha neba quando sira toba hareo na Jesus Cristo iha presépio Belém fito ni da nebe maka ohin dada sira lori sira orienta sira la uluk sira la autirna fito ne para que dizia presépio ni leten haturu kata tebes dunik fito ni dane Jesus Cristo ni nia enta buat nabe sira harei a Sagrada Escritura lei a Sagrada Escritura losne mai be sira fila fale monok sira fila fale nai maromag ne anjo fomehi va sira hode dehan kata ohin imi mai liu hosi liu rai Herodes mai be fila fale labale liu hosi neba imi fila liu hosi dalan selo dalam fo atu dehan saida atu dehan kata maromak taka dalam maromak lakohi atu liu rai Herodes bele estraga liu rai kosokoan be foi moris ne tamane maromak fomehi fo hanu imba liu rai sira atu sira fila hosi dalan selo maluk sira idane atu dehan saida mai ita atu dehan kata epifania maromak hatu dunia liu rai sira atu halo saida convida liu rai sira convida na ulun sira convida poderoso sira kvit na sira político sira em mundo toma atu keta haluhan e heitane vida fomos tempo atu batu kutur adora Jesus tama nia makita nia nai nia makita nia liu rai nia makarita ne vida ita bote mundo idane mai be ita la karita ne vida nia makarita ne vida nia makita nia nai tama ne Cristo fo hanuin maita ita mas precisa lokita nia matat lokita ne neon hare sinal sira nebe maromak bolu ita maromak convida ita maromak katuduan maita mai be quando epifania ita hotu halai badora Jesus ia presépio ia ite jair ne paróquia ia hoita ne fia depois de adora Jesus que tá luan fila hosi dalan selo sinal saída muda ita ne vida dalla Roma na ulosera nebe hanu indi dia ba ita ne plano moris nia ita ne hanu sirtir marom ne akar kalai se durante ne buat balo ne beita halo puramente política e mania se daktir marom de política se daktir marom ne akar kare ne kata ita depois de epifania ita haretiha marom katuduan maita ita muda ita ne vida ita lao ita ne moris ho dalam fong dalam marom nia maita hotu e epifania tu kutur adore Jesus ita ne leurai ita ne nai